على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Daud bin Abu Bakar. Lalu ulun bernikah dia pada bila anu kandung ulun tuan kata dengan jelam lagi 12 menyambut tunai. Ulun berimang nikah dia paradila anu ayah tulung dengan jelame 12 mayamuh tunai. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Supaya anak-anak 3 tahun nak ada main bola puna 3 klub je. Jadi kudu buat dimu doa berat dengan hati gerai juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin 'aqibatana